Dobro jutro ekipa, lijepi pozdrav iz Opatije. Krećemo sa rano jutarnjim laganim treningom. Danas ne vježbam sam, nego vježbam sa Madonom, a ona će odraditi trening poslije mene. Imamo 3 vježbe, dobro se zagrite, dobro se razgibajte, mi čekamo izlazak sunca, tako da kod radimo trening lijepo će nas obasjati. Imamo 3 vježbe, krećemo odmah. Prvu vježbu koju ćemo napraviti, stanemo u poziciji upora i napravit ćemo plank jack. Znači otvorit ćete lakša verzija, jedna noga, druga. Teža verzija, pazite da vam noge ne prelaze preko strunjače, lagano, sitno, stisnemo trbuh, leđa ravno, napravimo 20 komada. Nakon toga spuštamo se na laktove dole i držimo našu piramidu 10 sekundi, ali svaki puta, svaku seriju ćemo dizati za 10 sekundi više. Nakon toga dižemo se gore, čučanj, širina stava, širina ramena, čučemo lagano prema dolje i svaki puta suprotno koljeno ide prema suprotnom laktu. 20 komada. Možemo krenuti. Ajmo. Spustimo se lagano dolje, krećemo na plank jack, znači osim kvalitetne strunjače treba vam i štoperica. Spuštamo se dole, idemo 20 komada, spremni na 3, 2, 1, možemo. 20. 1, 2, stisni trbuh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odlično. Puno pozitive, kvalitetnog zraka, laktovi. Pripremite štopericu, 10 sekundi na 3, 2, 1, vrijeme krene. Deset sekundi gotovo, idemo čučanj. Čučemo prema dolje, lakat na suprotno koljeno. Ajde, 20. 1, kroz iza. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zagrijavamo se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odlično. Prva serija odrađena, još 5. Ajmo dole, dobro jutro. Plank jack, 20 komada, druga serija na 3. Znači alternativa, otvorite nogu, 2, 1, ajmo 20. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stisni trbuh, 1, 2, leđa ravno, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odlično. Pustimo se dolje, laktovi, 20 sekundi, pripremite štopericu. 3, 2, 1. Odlično, 20 sekundi gotovo, 20 čučnjeva, kroz izdah, svaki put osjeti trbuh na 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, diši, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odlično. I odrađeno. Još 4. Spustamo se dole. Ponovo naš plank jack. 20 komada. Treća serija diši. Smiri disanje na 3, 2, leđa ravno, 1 i 1. 3, 8, 9, 10, još 10. Odlično. 20 komada gotovo. 30 sekundi laktovi, pripremi. Na 3, štoperica 2, vrijeme 1, hop.
30 sekundi gotovo. Još čučnjevi i na pola smo. Dole, 20 komada kroz izdah, čučnju dolje, dolje udah, gore izdah, vrijeme, ajde. 1, 2, 3, 4, 5, iši, 6, 7, 8, 9, 10, još. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odlično. Četvrta serija. Spuštamo se dole. 20 komada. Na 3, 2, 1. Ajmo diši. 1, 2, sisi trbuh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sad već lagano. Krećemo malo jače. 40 sekundi, laktovi na 3. Radite koliko možete. 2, dajte sve od sebe. 1, vrijeme, sad. Odlično. 40 gotovo, spuštamo se. Već lagano, kako bi se rekao, pri kraju, idemo prema 5. seriji. Dole, 20 komada. I 1, 2, 3, 4, disan, 5, 6, 7, 8, 9, 10, još 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sad već idemo. 5. i 6. serija će biti interesantna sada. Uzmite si zraka, lagano osjetite noge, osjetite trbuh. I to je jako dobro da to radite zbog sebe. 20 komada. Znači alternativa. 3, 2, 1. Ajmo 20. Ti si trbuh, leđa ram. 2. Deset. Sad. Laktovi. Probaj odraditi to zbog sebe. Radi koliko možeš. Do sada zacrtano 50 sekundi. Stoperica. Smiri disanje. Namjesti se. 3, 2, 1. Vrijeme. Ide to vrlo brzo. Gore, 20. Na 3, 2, 1 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 i ideš fino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ovo je odlično. Sve radi. 20 komada, 6. serija. Na 3, 2, 1, 20. Deset. To je to. Sad slijedi test. Uzmite si malo zraka. Minuta. Savršeno, bolje ne može. Po jutru se dan poznaje. Možemo. Na 5, 4, 3, 2 minuta, sad. Savršeno. Kakav osjećaj? Ajmo dalje. 20 komada. Na 3, 2, 1 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diši, 8, 9, još malo, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 za vas, 1 za vas. To je to. Znači 6 komada, 6 serija, zdrav život postaje navika. Evo svoju strunaču ostavljam ovdje, zato što Madonna kreće sa treningom. Ljudi bok.